Alors unafanya tu hivi. Unaona ananifuata mbio. Kaza papa, fanya tena hiyo position. Unaona hana nguvu, hana force. Iko na force yake anaterele mais haiko ya nguvu sana. Tulisema avec téléphone unaweza kukua beaucoup plus affaibli tena zaidi kwa fréquence et faire aussi tenir quoi éliminer ma fréquence à partir de l'appareil électromagnétique s'appelle téléphone. Akamata téléphone ati mkono kuposha, kia kuposha hapo. Fanya la même position, ile position. Hapa déjà amekuwa beaucoup plus affaibli kuliko jinsi alikuwa mbele. Unaona déjà iko faible sana. Maintenant mimi nataka mpatia hii biologist atie tu kuposha yake. Pamoja na telefoni na mapare zote zinyaneza kwa hiyo nazo, tuone mtakuwa namna gani. Tia kuposha. Anatia kuposha yake kwa nyana jisikie. Alors pale tuone tena kama iko na equilibre ya yeye. Ukaze nyoroko angalia mbele. Unaona nilikuwa na mkokoto na mkono mmoja hapa hatingizike. Mimi natia na mikono mbili na kokota iko nguvu sana.